Kasang HYC Northwest Council District kalap ya kajing Thombor ba kajing jangti jangki kharne pali ke ban tharanga ha kawe ni kisnong ke badana po Eastern West Council District ha ka ba ka jangti ba Thombor ya kawe kalong kami ka badana kawe ni kisnong ke badha apo ka North Eastern West Council District hadim le kandu ni kalong kami le kalong kasang HYC kala background ba penekran no ya baru kini pali ke badan ha ka te kisnong te ndu kata ka singi artering te wan hajing uang ban Pak Sumar kejat tema Bapak Busen te la Pak Seliu la Pak Yahanta larung tahaying dan ban para jongka kun larung tahaying uang tap berjan nakli dalam tap berjan nakli Pak Syam kakalan ong ya pa jongka kun ong kile pi dalam wan rat pi upenta nakti ban nakajan dap nang tapan ya pa jongka kun kilap ulap hamut chabar te yang apat upa rung sha yeng cepo kendang dalam parung hata kendang uang yang atau syong tengah la syong hanta ulakan li te ulakan li hakana kejat bepang tengah la youtube te nang tapan uang totia tengah tia rang acu syong te ubat lakti dalam bat lakti lang ta ulap pak selu ulap te ulap tap lamen arsenaisin te nadu ta kapor ba tap lamet hi ngar lemut ban youtube ya pa kon tengam lajre ngam laj youtube rena marba ngam tip long nadu kata kapor hi te lek kumta ulap tap lamen ngar kun kli te pang nan tapan ulap papi biang pa cisin ya pada kon yang para kon upalit tungum upalit todiam upalit kardiam cabar te ya para kon rom carung racaying upayang baik tahabar tenang tapat uparak usyam kawan uang kisyam kawan lek tungum cha bukan lineng kong uang hanodan ke omba kolong umpat liu kum tuta kedang mi te ngaya tu ngau kadan stay jan keti tare jepo jan keti ula patong tok hakas lawang tang latong tok ula the dakli ula tab lamet ada kapor ngamut ban kali tabang ngam tep ngam laj ban kali ya tok khar bombon lek kumno te ladap tong tok uparung hasem mayat keti itu telak parung hasem ngapat ngamrong hasem te ngacuyang no taha jan sam tahi po jan ban te tangkum tahi ngan lejnya te urula buat nadin dala buat nadin te tan sipang long ngan lej keman lejnya te ngaro la buat nadin hi te mas po hayeng la karha pat tikpa kon long taban kloi pa wan to dikar la rung biang tahayeng parung biang kendang dala parung ha kendang uang biang to tia tengah tia ra syong te la tap telamen dah tahap lamet nganta tahap ebet ding lamet ngas ngau balak pang met te nang ta uang dan kam dawai tengah kali kata kapor uang ngau dan kam dawai ayu ma te jebab re chuang ukum dia ban na youtube reuren na youtube re ha benar haulang tang shu youtube lalong ba kam jam ketika bi bisen kadangku ong ka bi bisen ong kalapoi hane te tangkum tahi la syem la ketinya ula pabat kemranya keng ula pabat la cirong petulun hadin nang tapat ngakeling ong balai pilek kumne ula tab lamen tang so tab lamen ngam belajar dari YouTube ngam belajar dari YouTube te tangkum tahi ula syem nakti ula penbat no keng ula de sai wis penbat no nakti tangkum tahi te hak widi berka ni semi bomenta nakaliang jong HYC Northwest Council District hadin ba ngilay yung tip ba kini gidakhar be wan nag du umtay na po Nepal iwan hakani kejaka kejongi ban penjot ya kami mariang ba nakaju kapor ba kini gidakhar ngli la slem ba ngilay yung tip begini gidakhar kidon hakini kejaka ba ngilay yung tip ru badon ki khasi kejongi ba kedup begini gidakhar banang taru dan kini ki malik dekar kiba don bentalang bat kini ki khasi ki jongi
kibani penjot yang ni memeriang hakani ka distrik ke Jongi ti kumta hadin ba ka HYC Northwest Kasihil district kabla yo jingtip ling ba ka funkor nag paradkhot nang ni na po lumdam HYC nang ni na po lumdam unit ngilawan hiar mta kasngi namar ngila yo jingtip ru badon uwi udkhar ba jerong kti jerong kejat ya iwi na ki para kentai ke Jongi ibade na ka jai beru new trap ke Jongi na kata kadaw kamsim Jongi kamla bansya kalahiar dala dehi lai kenta kenti ngila yat kejat nang du entai na po dam hadu kini ke jeka bagi poi kini ke jeka bomenta bangla penheru ikini ke khar syakala ke jonggari tenadu mentahi ngamanai wei piwei i khot jong kejat beru new trap ke Jongi kiba don bentah kani kam ai kiba don bentah kani kam banya penjot yang kami mariang sungu bahasa ngeno bat nakaliang ke Jongi ngin sesimru da gawe kalat kenti ban ujor syaka forest department bat kumju syaka himanong klau bakan isim kan bekrat yakum kini kidkhar kibalong kinong penjot ya kani kejak beriu ke Jongi namar bang ilayo jitip nak por syaka por baus imu Jongi juong bangim jusya ya ke poi wir ke poi hap bikin poi hakani ke jaka ke Jongi kham tamban penjot yakum kini memeriang ma play i kala ye seng snong set seng taw hang ni kan teli syuk kiyeng kidon hang ni tena kata kadaw kila warak bat kun bat kti kila ri bas yar kila ri bas niang hakani ke jaka tena kata kadaw nadu menta kasngi ong ba ngam kwa syu ban i kini kidkhar hakani ke jaka ke Jongi lara ngidang jo jingtip begini kidkhar kidon gidang poi hakani ke jaka ngriar kambun ban bekrat dak operation sendan bingin kruet kat basya kam namar ba teng lingi kren daktin bursin kim sengap teng ru dan ban kini gi para khasi ke Jongi kibeyo jeng mentoy ni kini kidkhar ban penjot ini memeriang hakani ke beri new trap ke Jongi kile persya ban yakum kini yang kum yangi kikenhun seng balang kiba don ke jingtu ka ba na benta kari ba ke jai beriu bat na pateng na ka benta ka pateng jo ke jai beriu hi borok wei lisibon